Национальный онкология кейнен тутутун туһунан правительство тахамыгар баппурого котохпиттере үсыл кәріңе болла. Бу кәмге дере республика салатата федеральный биләһентен өйбірілан көмеларга үлеләһен кәллә. Бүгінгі күнге 210 койкалақ онкология диспансері тутутун тәрәхіне бәләм. Саңа онкология кейнен бірайыға толары селігін ситті дуа. Оны туту қағаңыттан сағаланы Нургияна Егорова репортажығар. Сахасыргар үрдік технологиялах онкологическая кийин тутутун бапроха турбута ыратта. Өсі Михаил Николаев национальный медицина кийинен тутараргар бу теме эмет арыланылбыта. Ол рен кәкке причинелерінен бүкінгедлі онкологическая ырыга ылларбыттар қазда сиринен эмтенер реабилитацияланар кығылғаны көрсөлдір. Республикатағы онкология диспансері үстерінен қайдан үләлерге көхелдер. Поликлиника, стационар, уна радиология тустуғынан адреска баллар. Burası böyle diyektir. Hem topluluğu Slovit soğuk. Epilasya kentlerinde hasabatı Libya'da kökköz ağacı bir Libya var. Organlarga Allah spesialisti bet. Kolora normatif bu hidden hübe biyestiğince kihiye bir onkolog var bulakta. Onkologiya bastan iki testaq mas jega ülelebide. Ondan 1997 sıllıqa opsa jeni bir bitire. Biligin xirurgiya, ginekologiya, kimyoterapiya, onna radiologiya salalargar sürbe mestağa tobus toluru ırhaq ağıllar. Emtene kiriyatçı uhabıta sürbe gün oçaratın küyter. Poliklinikaga nadiyelaga ortotnan 405 ki kördüren ahar. Sılaqsın kuhağın ırgallar atçaq sana elbən her. Onun sana onkologiya kiyinin tututa sıtıdık turar. 200 koykalar, ol koykadan belirtildi bite. Onlar radyolojik отделение etti. Onlar Paka oğullar koykalara hilbettir. Bu soturtağıda Şveysariyetten uluğan uçuğuna Jacques Bernier kelen barbıta. Gene oluqta onkologlar ülelerin kıtta bilsen körün, ırhaqtarga konsultasiya, brastarga master class beren barbıta. Sağasırın mediktere Emiye Jenevaga tiyen onkologiya qayısqatın sehili körün üreten ennikitin tutullar kiyinge tuhalaq bolara diyen üleni bilsen kelbittire. Bulan bıhıtnan anı üst sılından sağa kiyin 210 mestağa tırıllıqtaq. 2-10 üstallaqan onkologический dispanser barayegar sığılardaq bolan tutu кәкәсілерге тоқтан қалбыта. Бұйыл бәс үйігар материально-технический заданиятын бігерге біттірі, онна әхил ғымы-үйігар проектны сметата толыру оңғылдан государственный экспертизаны ағықтақ. Отчетугар 2-10 ағыз сылға онкологический диспансер жақчы олыққа кейрен сөп. Bu tutuğa bıha qoluyan 3 milyard 500 milyon sıl kobay irdener ebit. Bu sumattan Alrosa kampanya atıtıttan kirbitüp 2 milyard 200 milyona respublikatağı investisyonlu kampanyaga kiren sıdır. Bilgin tuhannaq organlar ötülleritten Rossiya Doroviyatın Qarıstabılın Ministerstvetin körüllübit kemiger proyekt oңғылlara irdener. Проект бар боллағына федеральный bu Министерство экономики бүлен сөп. Onun bu bilingmi tügenge samay Tыңағыннақ барда олғанлық болғымта бұ тұрулар бұ сроктары барда срогынан барықтақ бұ сроктары тұтығу оны барда биреметігер оңғылу болар. Күн жыл ыганихер. Бу сотыр кеминен смета барайегин документын оңыруга конкурс билдеректире. Бу тухунан бапроху депутат Алена Атласова Хабаровскайга за честные закупки ден Россиятагы народ фронтын коррупцияны утары формугар көтөктө. Кайдак булан бу биреметигер эмтехин болар хеп. Эминен качы Онтон бу кием тенем биппитин кенне реабилитация кайдак барыктагы. Олаты буна барда программный подход бар булуктак. Онкология кийине тутуутун өйөн сахасыргер 6-10 или баттахына хомуллубута. Маныха дойду президент Владимир Путин кийин тутулларын өйүрүн билдирбите. Жахал Российская Федерация председателин солбиячы Ольга Голодецка Уху Килинге регионга президент Балмочила представителигер Юрий Трутневка онна дойду Доробия Қарыстабылын министерстветигер тухайлыбыта. Онон бу барайы камсахынын народ фронта туз көрүйтүгер илжасылжар. Манысерге сакуонга оларыйы кирен кихеха парный органыттан бира бар боллағына инвалид статуыттан ұлылан қалаған. Галина Иванова 2009 сыллаққа оғыта қара-қараға болан Москваға операцияны аспыта. Иелері ғылжар оғылақ болан үләдеттен урайырға көхелі бит. Операция кәнеттен қарақ протеин 6 ай бола-бола улартықтаға біккен. Bir протез сыната 15 тұхынша. Аны те үйәтелі бит соқуырынан бұғыны инвалидтен тахаран кәбехенлер бір де чепчети государстваттан көмә ұлбаққыл ұрылыр. Онын үс оғылақ лоқан жекерген әме кәкке көхалғалары көрсір. Бұл Минздравка сұрук-сұруй бұппұд, протезка көмілхелерін күндік. Оны аказ бербіттірі. 2009 сылға бейхайын білейнеспітен ұғыл бұттыр әді. Олейін бұлланы тоқтен бол бұда. Статья расходов соқтен пет кәлбіді. Олейін қайдақтаны көмілхер қықтыра ұғы. Косметология дені аттабыттыра.
Ото мен бәм саныр бынан боллағына томбашы бие родителер саныр бытыр. Ки икки кугақтақ, икки харақтақ, икки лилях төрür. Оно, конечно, мен ханабар косметология қайдақта де кирбет. Онан республика бытыгар ракыры содула хемтените реабилитацията бары түттен бир сетимнәк үләни эрейер. Медиктер общество бағата ден бир системанан үләлер улахан үрдүкі технологияла онкология кейіне үләға кейлері боллар. Бу ыры әрдеттен сәретілден тута бахарылдан кехолого ухуругар кухаған ырыттан басқылыныругар олук болу әбит. Нургяны Горова, Дмитрий Сургучев, Саха Сірі, Күнтен күн.